mibi mu bice makumyabiri na gatatu yagiye ifata aho abawazarende bakomeje kugenda bagaragara mu bice bitandukanye bateza umutekano muke. Nakubwira ko maginga ya no mu gace ka Bukavu byari bizwi ko makumyabiri na gatatu yashize umutekano karundura, bikomeje kugaragara ko abawazarendo bakomeje kwitambika mu guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kubangamira cyane inyeshyamba za makumyabiri na gatatu mu mpinduramatwara no gucunga umutekano mu makaritiye agiye atandukanye ndetse n'imijyi itandukanye bagiye bafata. Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure nyerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 24 Kigarama 2025, aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, by'umwihariko mu manuko ho urugamba rurakomeye mu bice bitandukanye byegereye Uvira. Harumvikana ibiturika ni mu gihe kandi abakurikiranira hafi biri ko batangaza ndetse banemeza ko hakomeje operasiyo ikomeye y'abazarendo nabo binangiye, bikomeje kugenda bivugwa ko bari guhungabanya umutekano. Turaza kureba rero ibijyanye n'abasirikare ba Fdnb bari mu bice bitandukanye by'ibaraka, aho biteguye kandi bahawe itegeko rikomeye ryo kuba tayari kugira ngo barwanye umwanzi. Bamwe rero bari mu bice bitandukanye nk'uko babigaragaza. Uri ahitwa Gatanga yambwiye uti turi hano nka batayo ya Tafoke, twahawe inshingano zikomeye zo kwitegura kurwana kuko baduhaye order ku mwanzi ageze hafi. Kuri ubu nubwo batubwiye ko tugomba kurwana, ariko abasirikare barasa nabo bacitse intege kuko bamwe bari kurwanira igihugu ku mpamvu batazi, abandi babazwa bikomeye no kuba barambitswe imyenda ya Fardc. Undercover uri ahitwa Tujenge yambwiye uti turi hano turi batayo ya 29, turi abasirikare bari hagati ya 400 na 620 kuko hari bamwe bagiye bapfa muri twe twaje turi 620, ariko hari abagiye bagwa ku rugamba, hari abagiye bacika, hari abafashwe mpiri. Kuri ubu buzima tubayemo n'ubuzima bw'ubwoba bukomeye kuko nubwo turi hano bagenzi bacu bo baritaye, twe turasigara. Kandi turabona ko n'igihugu cyacu gisa naho cyatwirengagije kuko cyatangaje ko cyamaze gutahukana abasirikare bose, natwe dusigaye turabona ko ibiri kugenda biba bishobora kutugiraho ingaruka. Turi hano rero mu gace ka Tujenge ku mategeko twahawe n'abatuyobora, dutegereje ko M23 izaza tugangana nayo. Undercover wo muri batayo ya 16 hitwa Rweba we yambwiye uti nibyo turi hano Rweba mu birometero bike uvuye neza ibaraka ahari brigade nkuru y'abasirikare bacu, ariko turahari kuko twahawe itegeko. Bagenzi bacu barajabutse basubira mu Burundi, ariko twe ku itegeko ryatanzwe turacyahari, ntituzi ko bizarangira. Turi kumva ko M23 ishobora kuba yadusatira, biteye ubwoba kuko mu gihe bafata bino bice turimo bizagorana, twaba dusigaranye inzira yonyine yo kunyura mu kirere kuko uzano kenshi yambuka n'ubwata akava mu Rumonge akabitanga. Mu gihe baba bamaze gufata izi nkombe zaho twaba twidusigaye hagati, bishobora kugira ikibazo gikomeye. Ibiro ni bitangazwa nabo ku ruhande rwa Fdnb, ariko kuri ubu Fardc yamaze gusohora itangazo ivuga ko bimwe mu bikorwa biri kubera mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 bitemewe, aho bagaragaje ko imyigaragambyo iri kubera mu bice bitandukanye bigenzurwa n'uyu mutwe bigize icyaha kuba byitabira ndetse bitemewe n'amategeko. Ni mu gihe M23 yo ivuga ko ikomeje urugendo rukomeye rwo kurenganura abanyekongo bamaze igihe kinini bararenganyijwe, ibyo Kisekedi avuga ko ari amayeri ndetse akagaragaza ko kenshi ibiba ndetse n'ibivugwa atari ukuri.
kuko ngo abanyekongo hari nabo yashyize mu nzego za leta akagaragaza Gisaro n'abandi batandukanye bagiye bahabwa imyanya ikomeye kandi ari abanyamurenge, ariko akabamwe bakavuga ko ibitangazwa ndetse n'ibiba byose bikomeje gutizwa umurindi na General Evariste Ndayishimiye, General Neva uri kurungika ingabo ndetse nawe uri muri deal zikomeye gukorera amafaranga bijyanye n'abasirikare yarungitse. Turareberamo iri kubera Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri, turebe kwera swima, turebe uko urugamba ruhagaze. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Bwana Safari ugiye kutubwira uko bihagaze mu bice bitandukanye, akaduha ishusho y'umutekano mu buryo bw'iramvuye. Ni munyemere twakire Safari tubwire ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Safari waramutse neza? Bwana Safari, kugeza ubu wambwiye uti abazarendo bakomeje kugenda bavumburwa mu bice bitandukanye, ndagira ngo rero twinjize aho biri kubera uduhido n'idutubwira ibiri kuba ndetse nuko bihagaze kugeza magingo aya. Magingo ni ikibazo gikomeye cyane gikomeye kugenda giteza umwuka mubi muri karitsiye zose. M23 yafashe zatangiye ryari? Byatangiye ubundi nyuma yaho umujyi wa Uvira ufashwe hakajya humvikana amasasu no mu tundi duce yari yaragiye ifata, bikaza benshi bakagira ngo ni ibitero shuma n'iki, ariko icyo nagutangariza ari uko ibi byose biba kubera ko abawazarendo nakubwiye ko ari abaturage bamwe muba muri ibyo bice n'ubundi M23 yarafashe, baba bari mu ngo zabo bameze neza ku buryo urugamba iyo ruhinanye nyine abagore babo ba mama babo babashira aho ngaho bakabitaho nyine. Ibyo bikaba biri kugenda biteza umudugararo mu rurimi rw'intuza rw'ikirundi. Yego. Ndetse bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye kuko bagenda bakora amakosa cyane, aho ubu magingo nakubwira ko hari ikosa ryakozwe cyane ryatumye hari abaturage bamwe bapfa, ariko ntabwo umubare waramenyekana. Muri Bukavu aho hari igikorwa cyo kwigaragambya naho mu mujyi wa Bukavu, abaturage bari barimo bigaragambya abazarendo bakaburizamo iki gikorwa cyo kwigaragambya barasa. Urumva hari abahuye wenda n'icyo kibazo, twamenye umubare w'abakomeretse cyangwa bapfuye. Yego. Ariko byagaragaye ko abazarendo mu makaritsiye yose bagiye bahari, kandi ari ikibazo M23 igomba kwigaho ikakirangiza, kuko bakomeje kugenda babangamira abaturage cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ubusabuzi bugenda buba, ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara aho abazarendo bakora amakosa bikitirirwa M23. Navuga nk'ubusabuzi, gufata abagore ku ngufu, ibi byose bikorwa n'abazarendo bagiye bihishahisha mu ngo zabo, kuko ntabwo bavuga ngo nabo mu tundi dukaritsiye, ahubwo baba barasigayemo nabo mu makaritsiye n'ubundi iyi M23 iba yarafashe. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje gutera urujijo ku rwego rwo hejuru. Dukomereje mu bindi bikomeye cyane. Yego. Bikomeje kugenda bigaragara muri utu duce dutandukanye. Yego. Ni inkuru iteye akababaro cyane y'abaturage n'ubundi abo mu Burundi bafite ikibazo gikomeye cyane, bari bavuye mu mujyi wa Uvira aboherejwe na M23. Yego. Bari mu kaga gakomeye cyane, aho bamwe bakubitswe, abandi bakaba bafungiwe mu gice gikomeye cyane, bari bonyine bari gutotezwa, kandi ari abaturage b'u Burundi. Bikekwa ko ngo igihugu cy'u Burundi cyabafashe matekwa nk'aho ari za maneko za M23, kandi ari abaturage n'ubundi ari igihugu cy'u Burundi
abakorera ubushabitsi n'ubundi muri uriya mujyi wa Uvira intambara yabaye n'ubundi ariko bari uko bakoraga mu buzima bwa buri munsi magingo aya bari mu kaga gakomeye cyane. Ubwo n'ubundi nicyo kibazo kiri ku baturage bari i Burundi basa nkaho bambutse mu minsi yashize ndumva twarabibaganirijeho. Yego. Kuko mama 23 yari yagize nyine yababonye irabohereza kugira ngo nyine bajye mu buzima busanzwe basange ingo zabo, ariko maginga ya barasa nkaho bafunze muri makeya kubera iyi leta y'u Burundi ifite ikibazo n'urwikango yuko baba ari ba maneko ba 23. Twagenda ku maxi none akomeye cyane aho n'ubundi nubwo twari twavuze Bukavu. Wenda Safari mbere yuko ukomeza ndagira ngo unyemerere uruhukeho gato noneho tubwira abadukurikiye ibijyanye n'itangazo ryasohowe na Minisitiri y'itangazamakuru n'itumanaho kwa Patrick Mbuya, aho bagaragaje bagira icyo bavuga ku biri kubera mu bice bigenzurwa na mama 23. Ubwo tugaruke noneho uhita tujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego nta kibazo. Ni itangazo guverinoma iramagana imyigaragambyo ihatirwa abaturage b'abasivili mu bice biri mu munsi bigenzurwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Nuko bavuze bakomeza ati Kinshasa ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 2023 guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragaragaza impungenge zikomeye ku bijyanye n'imyigaragambyo abaturage bahatirwa gukora mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu biri mu bugenzuzi bw'u Rwanda. Itegurwa ry'abarwanyi ba M23 gukorana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Iyi myigaragambyo yabereye cyane Uvira ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12, Ikamanyora ku igenekerezo rya 19 Kigarama, Igoma ku igenekerezo rya 22 Kigarama, ndetse na Bukavu na Sake ku igenekerezo rya 23 Kigarama 2025. Guverinoma iramagana mu buryo bukomeye ibi bikorwa bidakwiye bigamije guhatira abaturage b'abasivili barimo abagore n'urubyiruko kwitabira imyigaragambyo igaragara nk'ishyigikira ahari ingabo z'u Rwanda n'abambari bazo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibikorwa biragaragazwa ikoreshwa rya politike n'irihungabanya umutwe manipulation philologique ku baturage bikagereranywa nk'ifungwa hamwe ry'abantu prise d'otage collective. Guverinoma iributsa ko kugerageza gukoresha abanyekongo n'abanyekongokazi n'ingabo zitwikira blanchire humane cyangwa se n'ibikoresho bya propagande bigamije kwemeza ubutegetsi bw'igihugu gishotora ko ari ugutera igihugu mu buryo bukomeye no guhonyora icyubahiro n'uburenganzira bwa muntu. Izi nkurikizi mbi zizasubirwamo kandi ntabwo ntizishobora kwihanganirwa, zizahanwa bikomeye kandi ntizizigera zirekurirwa kutubahirizwa. Kubera ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, guverinoma yemeza ku bushake bwayo bwo kurinda abaturage b'abasivili, kugarura ubushake bwuzuye bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu no gushyigikira no gushyikiriza ubutabera bagize uruhare n'abategetse ibi bikorwa binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu n'indangagaciro za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma irashimira ubutwari bw'abaturage banga kuyobywa n'umwanzi, ikanasaba abaturage bose gukomeza kuba maso, gushyira hamwe kugira icyizere inzego z'igihugu, ingabo z'igihugu za Fardc zikomeje zikora mu budahwema mu kurinda igihugu, mu mutekano w'abaturage no kubungabunga amahoro. Mu gusoza, guverinoma irongera gushimangira ubushake bwayo bwo gukomeza inzira z'amahoro zirimo hagamijwe kugarura amahoro arambye, ituze n'iterambere mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari. Akaba rero ukurero bwana Safari banditse, ngira ngo urumva birahura na situation bimaze iminsi bigaragara, bakaba rero bavuga ko bizahanwa kandi ko batabyemera. Ngayo nguko rero ndagira ngo noneho ukomeze tujyane kuri Zax naho utubwire ibiri kuberayo ndetse nuko bihagaze kugeza ubu ngo. Birasa nk'ibyahindutse n'ubundi Fdnb nayo iri kwiganyira bitewe n'uburyo bumvishije wenda ngira ngo ibyabaye kuri bagenzi babo. Yego. Ubu tuvugana Fdnb nayo iri
yo kwanga ko kwambara uniform za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego ibyo twari twabifuza, ahubwo twe turagira ngo none tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, tubwire updates zari mu bice bitandukanye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Amaginga ya n'ubundi birasa nkaho bari ku myitozo yo gutera ibitero, kubera yuko mu mwaka wa 2023 yarabasunitse. Yego mu bice n'ubundi nakubwira aradaswima. Yego nakubwira yuko maginga ya ingabo nyinshi ziri mu mujyi wa Baraka. Yego ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko ingabo y'Abarundi ndetse n'ihuriro rya Fardc bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi, kuko mara 23 yo irabanza ikabihorera kugira ngo abo baje noneho mara 23 y'ikazi bakurikiye. mu buhe buryo? Ahantu ikibazo giherereye cyane aho imirwano yazindukiye mikeya n'imbunda ntoya n'ubundi ni mu misozi ya Mikalati. Yego aho n'ubundi abatwirwaneho bameze nabi nyine bari kureba buryo ki bakubitiza ingabo zikomeje kubazengereza muri biriya bice. Yego ikindi kibazo gikomeye cyane ni umutekano muke uri kugaragara mu mujyi wa Uvira w'Abazarendo. Yego biri kugorana cyane, biri kugorana ariko ku rwego rwo hejuru, kubera batabasha kubavumbura icyarimwe. mu buhe buryo? mu buryo nyine bw'uko bamwe baba bari mu baturage, navuga ko kubwira ko ari abature batuye akenshi na kenshi kugira ngo uzapfe kurangiza umubare wabo babigoranye akenshi na kenshi. Rero niyo mpamvu wumva ngo intambara ngo mu mujyi wa Uvira yabaye, nta gikwa kiba cyacitse, ahubwo ni Abazarendo bari muri ibi bice nyine bihishe mu ngo. Navuga ko abenshi abo muri ibyo bice n'ubundi baba barasigayemo bari mu ngo zabo, bakagenda bateza akaduruvayi bitonze gake gake. Ibyo bikagaragara ko umujyi wabo urimo intambara kandi nta ntambara igaragara muri make y'ibirimo. Yego ikindi nakutangariza ni operasiyo ikomeye cyane mama 23 yakoze. Yego ikarasa ku bwato bukomeye cyane bwo ku ruhande rw'ihuriro rya Fardc ndetse na Fdnb. Yego nibyo rero bwana Safari, kugeza ubu abaturage bari hakurya mu Burundi bari gutabaza bavuga ko bugarijwe n'inzara, bavuga ko bugarijwe n'ibindi bibazo bitandukanye. Kugeza ubu kubirebana n'abahungu abawe ndari ubundi buryo buri guteganywa kugira ngo mama 23 ifasha abanyekongo kugaruka mu gihugu cyabo kugira bakomeze kubabarira hakurya? icyo nakubwira cyo hagiwe hakorwa amanama atandukanye aho mama 23 yafashe. Yego ikagenda ikangurira bamwe mu babashije gutahuka, ibabwira uburyo ki n'ubundi babwira bene wabo bagatahuka. Yego ako maginga hari inzitizi ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi mu kwimana impunzi z'abanyekongo bahungiyeyo. Nicyo kibazo gihari. Numva ko mama 23 nta kintu yabikoraho. Urumva ntiyakwinjira mu gihugu kitari icyabo ngo bagiye kuzana impunzi, ahubwo urumva ni ikibazo kiri politiko badapfa ko kubasha kereka ku ruhande rw'u Burundi babashije kuba bakwemera kuba barekura impunzi n'ubundi zigataha mu gihugu cyabo, nibwo numva byakora. Kuko n'ubundi n'abajyayo bavuga ko umuntu wageze mu nkambi kereka ufite agatubutse kubarinda izo nkambi. Navuga wenda nk'umuturage twaganiriye ukora ubucuruzi mu mujyi wa Baraka. Yego yarimo avuga ko n'ubundi kereka umuntu waba ufite amafaranga afatika akaba yahereza abarinda izo nkambi
niwe ugenda agakora muvoma, ariko abageze mu nkambi ntabwo bemerewe gusohokamo ngo babe bagarurwa mu gihugu cyabo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse giteje n'inkeke ku baturage bari muri biriya bice badashobora no kuzabasha kuba batabazwa bitewe n'uko n'ubundi abarundi barasa nk'aho babafashe bugwate. Sinzi impamvu baba barafashe bugwate. Yego bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, fyonde sabone. Extra vista.